Assalamualaikum qala tolu qalın jurt. Andan aqtangday mına baştaldın. Ala barman bolboston anda jaşın menen qarın ok. Бүгүнкү мына көрсөтүү баштагыдан башкача. Бүгүн ақтаңдайдын жайын ок. Кылчайып артты карасам 20 жыл өтүптүр. Кечегиң эле бозбалдар бүгүн эрезеге дой жетиптир. Андан бери каратаң карабыстан ойлосом. Талай залқарлар өтіп кетіптір. Кече бал тілді ошол барпынын шакірті болған Тайырбек жаны уста жүрделе. Ашыралы туғанбай естебес ақын баш болып, тең ақсылық айтылы усақтай аталар бізге баш болып, ақ батасын берделе. Андан бері қарата көкөлөп балдар өсіптір, көбі чоң мұрасқа жетіптір. Ошонда жаныбызда карачы, biz 35 жашта курагым, ойлонуп бүгүн турамын. Алеми мына бүгүн карачың ала тоодо заңкайган, тоого теңелген бүгүн залкарлар. Бу жерде сол жагымдан олтурган Кыргызда залкар комузчу, Саадабайдайдо устатым. Bu kişiler qarачы сақтап келет бүтүндөй Алатоонун койнунда. Өнөрдүн жакшы нускасын, алеми жанымда бүгүн олтурган айтылуу элтиерди түптөгөн. Ечен деген қарачы 50ден ашык жыл өтүп, ак эмгегин арнаган. Дагы деле талбаган, канчалаган қарачы какшанган залкарларды жандаган. Елінен емгек сіңірген Мейманбек Қасымовтай устаттар жаныбыздан олтырат. Бұлар ақтаңдайды бірінші қана бала башта деп, қалемің болбосо өнөріңді тақта деп, бізге устат болып той тұрышқан. Бұйырсаң айтып береттің қар жағын, емен ортазыя ел білген, олтырған жашы қарысы, ойлым бостан тең білген, қадымгі залқар қарачың атақты мында Ağabız, akın desen akındır dastançının başçısı. Bolbosam önürdüm bolgun baktısı. Zamanımdın zalkarı jol boldun avam canımda. Ustattardı karaçın aldın kısapka koyuşkan. Alatoluk akılman oşol kırgız edim dodayımma. Alemin arjağında karaçı. Mına 80'di göstöy baratkan. 80'din aşıp kadimki serpantenin taң atkan. Sadık avam karaçı. Kadimki barpının oşol önörün. Gölemin da götürüp, önörün da götürüp, atayı basıp geldi bu yerge baldargan akılna satırların jayıp versem dep durat. Kadimge koşul kadimge, Kırgız eldim barısın, önörünün özgöçö bayıtıp gelsem dep durat. Aktangda yakın barpının ırların ağıtıp gelsem dep durat. Alemi çırmaş apız bu yerden. Çırmaş degen karaçın kırdasan anı kim bilbeyt. Aylanayın don kavallar, özün ördün karaçı. Akbatan alıp uşuntu ösüp gelet toy önörüm. Kalemi sol jagında karaçı, eki birdey karaçın aşka tadım kızların. Alatoğu tanım al, aktangday uşul kızların. Kadimki stam kılı usaktın. Артынан қалған өнөрі, өнөрдің улантқан бүгін қарачы, бір кестеген қошондай қалпақындым бөвөгі, ерезеге жетіп олтырат, бұ ерден Алатоо танып келет баяғы, бұрылдың ошол өнөрін, нар жағындан олтырған, қадымки теңір тоонун жерінен, теңір тоонун ерінен, өнөрлүүлөр көп шыққан ақталанын жерінен, ошондой жердің дой қарачы, кечеги чырпық болған бұл күні Çınar bolgon sayrakan, basıp geldi tuğanlar. Alemin aktangday mına karaça, akındarım canında. Komuz sınırçı kıyakçı, çoğulup geldi barısı. Bu yerden kasam menen karaçın Abdıkayım baldarın.
Alemi sana var menen Karaçı, Nazgülдөй bolgan ardağın. Bu yerden olturuşat Karaçı, bolsun bek menen tetige. Kadimgin uluqtay bolgan Karaçı, gülдөтөт Kırgız çarbağın. Bakıt degen balдар бар, eki birdey bakıtım. Bular şair bolup tursa çok çıkar işten armanın. Alemi Zakir degen Karaçı, Jallavattı do cer degen. Kadimge Jallavatta kadimgin gönür bolbosa. Ösüp keletton el menen, bular uzatıp kelet termeden. An demese tuğandar, görsötü mına baştaldı. Ақтаңдай жиырмаға келді оқшойд. Мөмөсін анча мынча болса да жалпы Кыргыз элге берді оқшойд. Қанчалаған қақшанған ечен деген залқардың өнерін елге берді оқшойд. Ошоны жалғыз эле биз эмес, Алла Таала колдоду. Алемиң элти ердин жамаатың эркек аял жолдоду. Аксакалдары баш болуп акбата берип колдоду. Эми алакан чаап койгула. Бу жерден устатыбыз Мейманбек. Мунун кандай болор ойлоду. Hoş gelipsizler, урматтуу агайыны, туугандар, урматтуу залкарлар. Алатоолук калың журт дагы бир жоламансыздарбы? Мына билинбей кылчайып артыбызды карасак, Ақтаңдай теле көрсөсүнө 20 жашка толуп, өзүнүн мемесин азыр айтып кеткендей ушу жалпы журтка берип турган чак. Ал эми биз Ақтаңдай ордосун 92 жылдан баштап ойлонуп, андан бери карата ушул 94-96 жылдары, 96 жылы негизи ушул баягы Ақтаңдай акындар ордосун бекиткенбиз. Мына аны бул жерде биздин бардык ушул олтургандар азыр баарын айтып берет. Ал эми Ақтаңдай теле көрсөсүнө келе турган болсок, элтерге атайын ушул чакан долбоор бар, кеп кеңештерди айтып, биз менен бирге пикирлеш, санаалаш болуп, бизге устат болгон Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишбер, заманыбыздын залкарынын бири Мейманбек Касымов бүгүн айтып берсин бизге. Рахмат, чындыгында азыр өзүң башында төкмөңдө эле көп нерсени айтып салдың чындыгында. 20 жыл мындай алганда оңой жаш эмес, баягы ошондо төрөлгөн болгон 20 чыгып татнакка эс болуп калды. Мына 20 жыл дегенден кийин мындай бул эми өкмөттүн токтому болбогону биз эсептесек, бирок андан мурдараак өзүң билесиң 3-4 көрсөтүү даярдаганбыз. Ооба. Ақтаңдай деп атты коюп, ошондо дагы акындар жашынака эми ошол маалда өзүң билесиң 94-95 жылдары көп эле кыргыз эли мындай акындыктан түңүлүп, ушул эми эң акыры Замирбек болсо керек, мындан кийин акын чыкпаса керек дегендей эле ойдо жүргөнбүз. Айрыкча мына биздин Ошто анан Баткен жакта деле, Жалал Абад жактагында бар эле 1-2-3 дегендей кыялда жүргөнбүз. Өзүң андай филармонду иштеттиң, ошол жагынан өзүң тарттың окшойт. Филармонияга чакырып келип, Султан агай бурулдап, ошон болушу керек топ кайрадан анан акындык өнөрдөн туура эл аралабаса, эл көрбөсө акындын аты чыкпайт. Анан телевиденияга келбedi. Телевиденияга келип ушундай бир сунуш бердиң. Чын эле деп анан кийин көрсөтүү уюштурса кандай болот? Мен ойлогонум, эми көрсөтүү 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы көрсөтүүдөн акын таппай калабыз деп ойлогом. Эми каяктан табабыз? Бул акын деген ар кимде колунан Кудайдын берген эмеси. Дегендей, мына бирок эл бар экен, ошо ынтылып, булактын көзү ачылбай, жаштар, ушу улуу эле кишилер деле, Токторбаев агалар, ошолор 40-50ге жакындагандан акындыкты кичине ачылып, көзү ачылып. Деген сыңар ошондо акындар төкмөлөө жагында жамакчылар келип катыша баштады да. Ооба. Ушул 2-3 көрсөтүүдөн кийин элге жакты окшойт. Анчамда телефондар келип, каттар келип, көчөдөн көрүшүп, рахмат, жакшы нерсе баштапсыңар дегенден кичине бизге канат байланды. Анда Абдуали жүрөм, бир төрөгө кирип, анда бир дөкмат сакыш төрөгө болчу да. Şu көрсөтүүнү дайыма жасап турган кылалык. Баягы акындык өнөрдү ушул сыяктуу ушул көрсөтүү бизде жок негизи. Чындыгында жок эле. Ушул темага ушуга акындар калып кеткен дегендей. Акшы дагы дароо эле колдоду, туура деди. Бирок өзүңөр көргүлө деди. Бул эми 3-4 көрсөтүүдөн кийин өчүп калсаңар, анда өзүңөр уят болосуңар дегендей. Бир жумасында анда бир айда 2 жолу уюштуруп баштадык.
Құдай мына баланың болғаннан емес тұрғанына сүйін дегендей 20 жыл өтіп кетті. Мен ойлағандай емес, машыл кейін ақындар шығып, ел аралап қалдық. Бұл жағы іші қылып, Қырғызстанның көп жағынан қыдырып, қанша ақындар шықты. Ең мұнда алғанда ең күшті уақыт менен ошол заманда ошол учурда мына Қырғыз өзбек мамлекеттеринен келип чоң айтыштар Туғанбай акилер барла, Эчтебес кагалар барла, бардығы келип ушул Ош шаарында тозуп алдык аэропорттон. Менен баягы акындык жак өнөрдү анча тааныштыгым болбогон үчүн Өзбекстандан акындар чыгып келип ырдайт дегенге такыр ишенген эмесмин, бирок Андижан областынан акындар ошо Ташкенттен келишкен. Ташкенттен келишип, достуктан тосуп алганбыз. Шаардын мэриясы келип, аябай жакшынакай тозуп, маданат мына шаардык дем алуу үйүнө жакшынакай жай кылып 5-6 күн аябай жакшы болгон. Ошо күндөр тасымалар бар, Кудай каалсанда мына бүгүн көрсөтүп эскерип айтып кетесиң. Эң жакшы болор, мына азыр туугандар Мейманбек агабыз айтты. 5 жыл Мейманбек агабыз Актаңдай телекөрсөсүнүн редактору, режиссеру болуп өзү бүт бардыгын. Себеп дегенде мен бул жерде иштегенге, менин баягы бул жерде ал мезгилде филармонияда иштечүмүн. Филармониядан келип бул жакта өзүм бүт чыгармачыл адамдарды таап, көрсөтүп, элге алып жүргөнбүз. Анда ошол жанагы биринчи көрсөтүүлөрдөн кичине эл журтубузга көрсөтүп өтөлүктөн анан сөздү улайлык. Sallamda şıbırdamak, akındardını salt eken, Toktoğulu meneni cengi yok, hakkından çıkan alıp eken, Niyazalı Eşmembet, Korgalıcı baş bolup, Bata ayırıcı kaş bolup, bardığı tegizi alıp eken, Uşulardın ırdağan, bardığı Kırgızı car çeken, Barpı tuzaktan çıkanı barpınar, Suladan sözlü salı çeken, Kuvanışı velderi, barı ufukal çeken, Alım kulu kalı, Osman kul, Kırgız'ın bolgan yermege, Ayavay tögü ötkendeyt, Alatı odan termene, Uşulardın bardığın, Uyuşturup oturabız, Bugün buna bulu jerde, Aktangday degen akındık, Oşo bulas içinde, Yakşı oldu örnögü, Buna bizge bergeni, Kızık bolup Süylesem de vermenen, Aytışam dep gelipsin, Ciparkan bugünüm emmenen, Uşulardın bardığın, Aytı ötkünü ciparkan, Bir çetineni katarlap, Bölü ötkünü ciparkan, Bardık jaktan akındaya tögü ötkünü ciparkan. Alaviri tonu çeri degen, Ak kalpak kırgızı kalk eken, Ak toylardan aytışkan oy avaltan akın sal çeken, Egiz biri tonu çeri degen, Egen men kırgızı kalk eken, Ezelteden ırdaşkan ovlesila yakındarıtın sal çeken, Allah tokurtu günü menen, Şerbeti yaşılı türmenen, Jamangan jipar külmenen, Nasibim buyurup kalıptır. Ataklı akın Toktorbay, Bugün aytışka çıktım siz menen. Ataklı akını Toktorbay, 60 yaştın açtınız, Arvıtıp joldu bastınız. 6 yıldan bu jaka, el jürtü jürüp kıdırıp, Köp rahmat aldınız. Ataklı Kırgız elime, tanımalı bolup kaldınız. Andemese tokaka, aytışlarga keligende, Darya suday taşkansız, Neçen ırılardı, ırıdaşıp yürgen açkansız. Canıdan ırıdap keligende, ırıdaşıp tokom menen, Yüzümdü menin açkansız. Ağa dep sizdi sıylaymın, Urmattap bugün ırıdaymın, Ulu dep sizdin sıylaymın, Bugün uçuraşıp ırıdaymın. Antkeni mına elimde, Jadıragan jaz gelip, Jalpı jurtum kuvanıp, Dıykandar turatmınan tip, Jerin aydap ulanıp, Jadıragan gülü çıgıp, Körk berip turat elime. Mına bugün ırdaylı, Irdağınız tokon akanay, Köngülü vursun elime. Урматтуу телекөрөрмөндөр, мына сиздер Актаңдайдын казынасынан Актаңдайдын эң алгачкы көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Эми бул жерде биздин студиябызда Актаңдай акын аталып, жалпы журтубузга тегиз көрүнүп, аттын кашкасындай билинип калган мына эки бирдей акыныбыз отурат.
Асан Апсатаров Оштогу облустук филармонияда Ырысбай Абдыкадыров атындагы филармонияның солисти, өзі төкмө акын, мына оондору бар, дастандары бар дегендей. Ал эми бер жагында Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияның солисти, өзі төкмө акын, актаңдай акындар. Эки акыныбызга кезек берели, бир кызыл тилде элеп берсин. Кандай дейсиздер? Бир кол чаап, коштоп мындай деп сүрөп олтуралык. Hey kolumda komut sayragan üç kılı birdey tağılıp Köy adam bizi görmese biz kaldık oksoy sağınıp 20 yıldık tökmağın akındardın baygesi Ha degençe geliptir emin akındarım var deçi İyilik peri vakındın eleske salıp el üçün Jaksa suyunuz kıldın ga abdike bugün men için Dağaz alavır daylı mına 20 yıldık toyların Uşunday jakşı toylardı bolsa kende oyladım Aman bolup bar bolup beleketten kutulsak Жаңы жылда жақсы жыл байгелерге туш болсок Өнөрлүүлөр топтолуп ушинтип чогулуп бирге туш келсек Жараткандын белгиси кайым Кудай берген турбайбы Алланын берген өнөрүн элден кантыбай айлы Эли журтум аман бол Önörlü talant bağlagan mına sak kılsın bizde adamdın Hıntımak menen rızkı top tolgun jakşı turbaylı Bir-birin birde koldoşup joktugun jakşı turbaylı Жаңы жыл келе жатканда ойлогон jakşı turbaylı Ушинтип басып biz жүрүп 20 жыл өмүрдү өткөргөн jakşı turbaylı Аралап элди кыдырып көп көргөн jakşı turbaylı Жашоонун дорун эл үчүн ырдап көп көргөн жакшы турбайбы Амандык болсун ушул жерде Акылдың эстүү баласың Абдыкайым иничек Илгертен бериң айтышып акындыгыңдай билинет Биздерди көрсө көп элдер жүрөгүнөндөй сүйүнөт Акындар келет экен деп алдыга колун жайышып ак колун берип жүгүрөт ийилип баштан ийилет Улуу кичүү жаштары өнөрпөздөр баргодобалар көргөн сайындай сүйүнөт Ушундай сонун тойлорду көргөн элим жүрөгү ар дайым ооруп калса да сакайгандай көрүнөт Öyle. Абдикең эми кезекти өзүңө бир аш берейин Акындык өнөр сенде да сени да бир аз көрөйүн Көп жылдан бери көрбөдүм бир азга көңүл бөлөйүн Елим үчүн ырдап көр майрамга майрам кубанып Бир азга тыңшап туралык Абдикем аман болсун деп Энден солук сурап турабыз Көңүлүң таза баласың көркөмүн эле карашың Чындыгын ансаң жерге де Жалабаттын белгилүү таанылган акын баласың Айтылган сөзгө төп болгон Сенин көкөлөп учуп дагы эле жетилип келген баласың Hapız kara, hapız. Bardıq önör pozdardı bayırlapında çakırıp Amdivelli can ağam baştap tursuz cıyındı Baştasanız cıyındı Bakılda koyuş kıyımdı Kömök ötülden ağıtıp Körsötöyünü sıyındı Dangta ötsüm arman çok Biz yaşap turgan kılındı Ankeni belgileyin de durmun Uy degen
жылу жылында қуаныш бақыт қоштоған қадырман қырғыз қалайық құтқызсын жаңы жылыңды Абдивәлі келдеді ардақтап ырдап бердеді ақыным енем келдеді ағайын елген үшінтіп ардақтап салам бердеді бүгін ырдап тұрғаным Абдивәлінің емгеге қадырлаш болып қалың жұрт қатарда бүгін тұрамын салмағын ырдын айтқанға сапарда бүгін тұрамын кең студия залында жол болдудай ұстатым жолын ашқан құрағын қадырманым мағалдар ақсақалдар тұрғанда ырдабай деген еміне алты сөздің ырғылып қынабай деген еміне 20 жашқа келіптір жылдыздың елдің қашында жырғабай деген еміне құдай берет өнер деген ұлы сөз сыйлабай деген еміне ұстатар тұрса қашымда сыйлабай деген еміне ыр беріп қойған озыма ыразымын теңірге садықтай болған ақсақал садабайдай ағауыз шырмалты бұрын құраған шырмаштай болған ағауыз бүгін тұрса қашымда ырдабай деген емінде 20 жылда туғандар ақ таңдайдың тарихын айтып тұрған шағымыз ақ таңдайдан ырырдап açılsan eken bağımız bir gezde zalkar akınдар kelip ketti de vayta ağlar kelip bir gezde ırdap ketti de vayta kayran ömrü barçakta ırdağanın ır boldur aytıp ketseniz sır boldur kayran zalkar keviri kettin okşoydu düğünödön özgöçe kırgız elinde önörü kaldı süydögön ırları kaldı güldögön aytpay koyup kantebiz alarda ketken turbayba çınığı tallan tuşunday çınıda kırgız yerinde çında beret turbayba kalkımda kalsa bir nuska kadırlaşı vırdaylı jalpıda kalsa bir nuska candap bir gengırdaylı jalgan emesi çındaylı tayrbekte yatamdı yerçip kaldım bir gezde aktangdayda bosoğu attap kalgan bir gezde atadan kalgan önördü bizde bolgonu baldarı jattap kalgan bir gezde Abdivali cannağa 20 yıldık tarıktı Jılıvırdap keldi biz Önörmenen kızmattı Kılıvırdap keldi biz Irday versek çoğun savak Bütpeyteyken önördün Özgöçen ulu tarığa Kalkımda caşayt önördün Janıp durgan jarığa Kıskasın emin aytkanda 20 yıldık tarıkta Bayramınızı kut bolsun Başınızga kut konsun Jaratkandın yolunda Jakşılıktar tuş bolsun O matınızı cansın deyim Buyursan oylagan oyları büt bolsun Ya kana Hasan ayta mı kiçine? Ayta tuş. Apız komuz menen bir kayrısın ayağında. Hey barpatanın obonun salıvırdap turasın Esteti bulu atamdı sen aldın da hizmet kılasın Körünüktü görkümdün elimdin ırdap turasın Mınçalığının barpatam ırdagan ırın ırdasam tamaktı gıçıştırıp ne kılasın Kerilgen bugün jakşı gün keremet gündün doy bir eken Aytılgan sözdün barısı açılgan toğunun gül eken Intımak menen rızkı kırgız elim doy bir eken Jaynasa toğunun gülündey jadırap жүрген olturgan Talantu kızdın bir eken Ardayın delen ardaktap Mına jakşı gün bizge tuş bolsun Eski yıl kaldın azapta bul oşul kalgan boydan tuş gelsin
жаңы жылдын алдында береке менен кут болсун. Акын ырчы таланттар баарыңа берекең рызкут консун. Колуң арган рызкы башыңда дөөлөт конса экен. Кагылайындай адамдар амандык эсен бар болуп, эл журтум аман болсо экен. Быйылкы жылы кыйналбай колунаң ырыс толсо экен. Алдына кармап береке, уул неберең өстүргөн аталар аман болсо экен. Эй мамагын берип дерчитип, жетелеп жүргөн небере чеберең аман болсо экен. Колдогон элди дайыма кордобос адам болсо экен. Быйылкы жакшы жетекчи адамдардын баарысын кордобос адам болсо экен. Өнөрдү маданиятты жолдогон адам болсо экен. Катанын барын түптүздөп оңдогон адам болсо экен. Ийгилик менен жакшылык келген адам болсо экен. Келе турган башчыбыз Кытайдагы карызды колдо оңдогон адам болсо экен. Карыз жок кыргызды жаман жаркыратып жайнатып анан жолдогон адам болсо экен. Апыз. Қалавырда олтырсағың, асеке қадырман қырғыз елінің қадырына жетербіз. Көптен берің ырдабай, асеке ширығып қалған екенсіз. Анкенің ұлы жолдан ұшынтып, ақтаңдайдың төрінден өнердің улантып жалчазы, улантып келе жатасыз. Қазір айтып өткендей, бұйырсаң ала тоғырғыз елінде түстейсін айтқан батаңыз. Жомокта бұрда болтырсаң ұлың елден ұшыл жыл, қылайым жоқ болсаң екен қатауыз. Біз деген ұлың өнер поз аталардың артынан шығып келе жатауыз. Ушунчаң өнөр берген жаратқан біз емдеге қапауыз. Құдай өмір берсең аржаға, ушың улантып өнөр жолundan улуу жылдар жашарбыз. Залқарлар таштап кетишкен өнөрдө кийинки муңгаңа секен, ушинтип ыр менен далай айтар. Эми кааларым калкым жалпыңа, ең башқысы тілегім бір кезден естебе сақын айт деле. Дүйнөдө тынчтык орносын, дүрбелең соғыш болбосын. Халқымда тынчтык орносын, қаңырық соғыш болбосын. Уайға түшүп қалың ел учпасын, улуу коргошун. Ең башқысы тілегім Алладан тілейм бір ғана, аман кылсын арба кала тоғыргыз ордосын. Қол чап қоялық біз ақындарымызға. Мына ақтаңдай ақындарымыз баяғы Алла Таала оозуна салған бүгінгі бізге құттық айтып олтырышат, екеуісіне тең шығармашыл ийгиликтерди, бийиктиктерди каалайлык. Ал эми заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө, акын, дастанчы, обончу биздин устатыбыз Жолболду агабыз бул жерде олтурат. Жолболду ага эми кеп кезегин сизге берелик. Мына ақтаңдай менен ошо аралашып келатасыз, өзүңүздүн акбатаңызды берип келатасыз. Бүгүн дагы акыл насаат кебиңизди угалык биз эми сизден. Жакшы болот. Мына жанатан бери мына Мейманбек досубуз абдан жакшы сөздөрдү айтты. Мен дагы мына элестетип турам да. Мына көрсө убакыт учкан куш дейт экен. Мына андан бери билинбей 20 жыл өтүп кетиптир да. Эми ал убакытты ар бир адам ар кандай колдонот да. Убакытты жөн эле учуруп бергендер бар. Убакытты кармап калган адамдар бар. Ошол убакыттын ичинде элге журтка көп эмгек жасаган адамдар бар. Аны биз эми ар дайым айтып, калыстык кылып, таразалап эл журтка жеткирип коюшубуз керек да. Мына мен эми бул жерде бир калыс сөздү ачык айтып коюшум керек. Мына ошол мен 2000-жылы ушу Кошко келгенде мына Абдубали менен жакындан таанышып, эми кептин кыскасы бул мени өзгөндө ысык жеримен козгоп алып келген адам да өзү.
мына ушул филармонияга келип иштеңиз деп. Мен ага чейин мына Ош мамлекеттик университети менен макулдашып, анан эми окуу мына 2001 жылы окуу башталганга келем деп турсам, бул болбой 2001 жыл 2000 жылдын аягында алып баса берген да. Мен ошондон бери таанышпыз. Эми карыздыгычын айтып коюш керек, булар дагы туура иш кылган экен. Мүмкүн мен айылда жүргөндө ошол боюнча калып кете белем. Кийинки көптөгөн чыгармаларды жаратпай кала белем. Мүмкүн себеби эми ар жердин шарты ар башка да. Мына келип, мына ушуларга аралашып, мен эми ошондо 2001 жылы булар эми ошондо 30дан ашкан жаш жигиттер болчу. Биз 50-тен ашып калган адамдар элек. Анан ошондо ушул Абдубали мен ушундай ак таңдай түзөм деп атканда, мен таң калганмын кандай болор экен деп. Анан бул өзү чуркап жүрүп, анан жанагы кагаздарын башкаларын баардыгын туурулап, муну алыгы өткөрө турган жерден өткөрүп, анан тегерегине колдой турган мына Мейманбек окшогон жакшы адамдарды топтоп дегендей. Анан ошондо мен Абдубалдан бир гана нерсени суранганмын да. Эгер ак таңдайды уюштуруп аткан болсоң, мен сенден суранарым, сен өзгөчө улуу заркарларга кайрылгының. Себеби биздин улуу заркарлар мына элге жакшы жетпей атат. Элдин ичиндеги таланттар элге жетпей атат. Илгерки жанагы Ырамалык Союздун кези өтүп кетти. Алар эми ошо биринчи кезекте айылдан баштап издеп, анан чакырып алып келишет эле да. Аны илгери издейт болчу. Мамлекет таланттарды издеп таап, анан ушу борборго чейин алып келип, ушундай жакшы иштерди кылат элем. Кийинки маалда андай болбой, тескерисинче өнөр адамдары, кээ бир ушу кызыккан адамдар гана өздөрү издеп келбесе, ошо боюнча өнөр багы калып кетти да. Анан ошондо мен ошо улуу залкар акындардын ырларын алып чыгып, эл арасындагы мыкты адамдарды, өнөрпоздорду, өзгөчө жаштарды алып чыгып, мына элдик багы илгертен бери келаткан өнөрдү кайра элге беришибиз керек. Мына анын ичинде мына Саадабайга окшогон залкар комузчулар бар. Мына азыр кийинки маалда абдан жакшы иштеп, кыргызга башы көзү көрүнүп калган мына биздин бурул окшогон кыздарыбыз бар. Ушуларды алып чыгып, анан булардын көчүн улантыш керек деп. Кептин кыскасы, бул Абдубали абдан жакшы иштеди да. Мен ыраазымын чынында. Тынбай иштеди, бүтүндөй түндүк түштүктү бүтүндөй кыргыз элин кыдырып, таланттарды издеп, таап келип, убактысын конотуп, бирөөгө жакшы көрүнүп, бирөөгө жаман көрүнүп дегендей. Андан кийин спонсорлорду таап, жанагындай кароо конкурстарды, эл аралык конкурстардан бери өткөрдү. Эми ал оңой эмес да. Мына Ашыралы, Туулганбай, Эстебес, мына Замирбек окшогон белгилүү акындарды алып келип ырдатыштын өзү бул чоң нерсе. Абдан мына ошондон бери мына 20 жыл өтүп кетиптир. Абдан көп иштерди жасады. Эми анан баарын айтып отурса убакыт керек. Бирок эми мен бир Абдубалинин дагы бир экинчи жакшы жагын айтып коеюн. Мен айткам, бир эле акындык өнөр менен элди алыш кыйын. Жалаң эле айтыштырып отура берсең, эл жадайт. Ошон үчүн жанагы дастан болуш керек ичинде, комуз күүлөрү болуш керек анын ичинде. Анын ичинде жана элдик обондор болуш керек. Иши кылса ошонун баардыгын жуурулуштуруп, анан элге бериш керек деп. Анан мен айткамын да, мына ошонун баарын аткарды. Анын үстүнө Төкмө акын деген бизде Кыргызда азыр эми түшүнүп калды, бирок көпчүлүк ойлойт экен да, бул айтышкан гана акындарды Төкмө акын деп ойлошот экен да. Анда эмес, Төкмө акын, ак таңдай акын деген бул төрт тыягы тең жорго адам болуш керек да. Мына Токтогул ошондой адам болгон. Бир эле кезде комуздун көсүн чыгарган, комуз черткен, бир эле кезде ушул ак таңдай болуп, эми андай ырчылар эми азыр жок десе болуп атат, эми буюрса чыгып калар. Анан кийин
ошол эле кезде обон чыгарган, ошол эле кезде Манас Семетейди айткан. Өзү мына азыр Манасты көбүнчө жаттап алгандар айтып жүрөт да. Мен ачык эле айтып коеюн. Бирок илгертен берки келаткан салт боюнча Манасты Төкмө акындар айтыш керек. Төкмө акындар Манастын тарыхын жатка билип, анан отурган жерде өзүнүн баягы өнөрүнө салып, бири-бирин кайталабай, анан кийин ушул Манас өнөрүн өрчүтүш керек да. Мен эми мына кийинки өсүп келаткан мына Төкмө акындар эми бизде көбөйүп калды, Кудайга шүгүр. Бирок мен ар дайым айтып жүрөм, дагы бир жолу айтып коюшум керек. Алар бир беткей болбош керек. Алар ошо олондуурларды да ырдаш керек. Колдон кезде комуз күсүн чертиш керек. Бардык жагынан болуш керек да. Анан экинчи жагынан эми баягы жалгыз дарак үй болбойт деп коет го. Эми жалгыз эле Абдыбали чуркай бергенде мынчалык ийгиликке жетиш кыйын болот эле. Мен ар дайым айтып келатам, дагы бир жолу айтып коеюн, мына Элтер телестудиясына мен абдан чоң ыраазымын да. Булар ушу жол ачып берди. Мына азыр эми кийинки кезде керек болсо жумасына 2 жолу 3 жолудан баягы 1 сааттан убакыт болуп элге чыгып, анан бул бүтүн эле биздин Кыргызстан эмес, бул Элтердин абдан мүмкүнчүлүгү чоң да. Дүйнөдө 30дан ашык мамлекет көрөт экен. 51 канал деп айттым. Кийин андан дагы көбөйүптүр. Мына мисалы үчүн мына Кытайдагы кыргыздар келген сайын айтышат да, биз силерди ушу Элтерден көрүп угуп тааныйбыз деп. Туркиядан келген кыргыздар айтат, биз сен ошо Элтерден ошо жерде ырдап атасың, ошо жерден билебиз биз деп. Бул ошон үчүн мен мына Элтердин жетекчилерине ыраазы болуп рахмат айтып коюшум керек. Ушунчалык мүмкүнчүлүктү ачып берген үчүн. Эми дагы суранып кетерим, ушу саамалыкты дагы улаш керек да. Анан эми өзгөчө мына жерде отурат, мына өнөрпоздор, жаштар. Мен силерден сурарым, ошол кыргыздын илгертен келаткан өнөрүн улаш керек. Азыр кийинки маалда жана эстрада деген балекет чыгып, андан кийин жанагы фонограмманы колдонуп алышып, эми азыр кыргыздын чыныгы булактын суусундай таза болгон өнөрүн булгап атышат да. Мына ошолорду жол бербестен, мына ушундай передачалар, ушундай нерселер болуш керек. Мына азыр эми мына жетекчиликке өзгөчө ушундай өнөрдү, ушундайларды колдош керек да. Мына Актаңдайдын 20 жылдыгы келип атат экен. Колдон келсе биздин мамлекетибиз, өкмөтүбүз колдоп, ошондой эле жана колунда бар адамдар, мына маданиятка кайдыгер эмес адамдар колдоп, ушул Актаңдайдын 20 жылдыгын бир жогорку деңгээлде өткөрүшүнө ушу салым кошсо деп тилейм. Жолболду агай абдан баягы ак сөздү айттыңыз. Буйруса ошол сиздердин ак батаңыздар менен, сиздердин баягы акыл насаатыңыздар менен бул бардык өнөрпоздордун аткарган чыгармалары биздин элибиздин өзүнүн кенчи. Башка улут биздин ырдап турган болсок, ага кубанышы мүмкүн, бирок биз кыргыз эли муну дагы көбөйтүп, дагы өрчүтүп, дагы артыбыздан улуу көчтү алып таштап кетишибиз керек.